Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba medba lingdo President ke United Democratic Party ulaong badon ki baong ya UDP ba anay ya khun sho ya ke election UDP hakani ke MP election chiteng samay hendai ulaong bakum u President ke party hakasngi thap vote undai thap yanu lada ke party kamla banse ya la ukertong ula penpau ke jing snok men ba ke party kala yo banjet ya ukertong uban penyeng nak benta kani ke election chiteng samay ula penpau ke jing snok men ru ba kani ke jing jet kertong ke day nakajinga man lang na baro alyang kata na ukertong bat na kapati. Uba amet ba ula penpauru bakajinga lab election hagini kisngi kalong ka ba ima bha. Hendai ulaong bakum kapati ka di ban husyar bha ka kajing kren bakin kren hakmat upat ba ban buram yu upat ba lada kilet ya lab election. Ban syua kren kai kren jot yu upat ba kalong ka bangim buram ula benrap. Uli thu bakamat bahakmat jong ka seng hagani ke election kalong ban pej yala ka jong ka jat benriu nang ta ban ya ka jing sensyar ka bakhoj bat ban long renti ya baro bat ka thong ban pej halor ka roi ka kiu jong ka jila Kikon pesang ibahin sembaro ibadai napo kaskin jong pi hangni balas kupu bapi ladonna hangni ki parlo ibahin masem nakasnong jong pi nang tina sora bat ki parlo barajo balo ki balayawan ban sendrani pi menta kasi iwan pandrung sa kapati pangiru ya priang pi kamde nang priang pi marwai nrai ila priang mang pi baro iwe daga mensim jong ke soe daga mensim jong ke men banginyo pi ba pindon batni kapati kelung lang baro klem dak klem ni no klem dala man mention na ni ban pau ya kakateng iwe na ay kulay pi baro ha kakateng jong kayu pi lan klem bon sibore kitin nrai nga hapan pau ni kakung kakubor kabayat serong seneng akabede bat kapat UDP nasok manong baladang ikot meeting ngaptip wat sipawan na kani kahol dap namdap nrai mentasi pi pensaki ya kadi kesal ni topi bat ya kadi kut jemut topi bat wan pan boy bat ban ain sim ya kani kajel meeting ke bang ikot mentasi nama benta kadi petiku bat kadi penmenang ya kertong jong UDP hadirin ba election MP Araja Al-Usam result ke bang Melayu teralong ke badai tak bat ke pendu mensim yang kum ke parti Henry ngaku abanong ye pi don katu kan ni ki badai tak sa hak na katu ke jinja hak MP election Henry ngaku aban penskam ye pi dalam ipet ye result ke bang Al-Usam jan bat lalong balok ki konsulsi ngiram Henry tang slowan ke election Ngila jok yang disantali di konsulsi Hakasias Autonomous District Council. Ngila jok yang ilaili di konsulsi Hajaita Hills Autonomous District Council. Ngila jok ilawan paa Hakisau santali di konsulsi Hakasias Autonomous District Council. Bat ilawan umba san pat ndreo di konsulsi san hajan ndreo ja tong kabut plus bat itu di bawah paa Hajaita Hills Autonomous District Council. Kawan, kajin kesan kita, kajin wan pai kita kesan. Laga sah aja, agak MP election aja usah. Kalau boy seru kesirak sang usah aja, kita kesan. Jom UDP, dah baru ahli di district council, kita day jom ke first Shillong parliamentary MP constituency. Kata kalau kita sisa, but habadon, ladon katukan ini berkubuar koyak. Ba kilawang yang minta ke election de nai ya bukan di isu ton kiwai mut punta serum sene toy kesal no yang pulang yung kunba toy kesal no yung ma bukti mo na penpau ya kali kawai iswa ka bentok ka babu ka jikli yaldi hakasni kabut nga presiden ng parti ngali kabyo no Narap candidate official, candidate UDP, nyumla manse. Tak kalau macam kali,
Ba't nasukmen hadok kata-kata matala arbray layo ang phone call na paro ang konsulsi John kakasi Jaintia baro kowe ba ngide bang say yaw kertong ujongi renga kwa pandin sekali piang ni ba kung kapati ngilasdang ya kapan jit bat banwa yaw kandidat ban piang hakani kakenti na kamataka ni kabayan siya bala sumalong bagi sukmen ano kata-kata ba kagatan ko pang ipinmanaman ta kamde tang kajitwa juga bibat lane kajitwa juga UDP kalau mutual kadang kajit itu jemut kebajan mah baroa bat kadang kamuan na baroa namar lalai sumon tang kandidat ke parti kamuan impose sih lalai sumon tang ke parti kandidat kamuan impose sih ngihap ban sutu ya ke ba ide bandon kajingnya sutu jemut na baroa lian te nak takada hagani ko na sumonong ba ngadap ni sokmen ba ngayo ya kaban benai ya official candidate jong ba biban punta na kabenta ka parti UDP ba biban hilong sa kapati ni temannya election na kuha ban penpaw ni matupi ngikwa MP ba pinong no aibu yagi ko kapati na nesmat nginanon kam sibon kapati jungi kamde kapati kabatang uwe presiden punya nanetang uwe jelas kecil punya nanetang uwe no badan kapati punya ngidon ngi barwa ngidon kata inclusiveness kapati juang kajin simlang kabalik ba consultation lembaga discussion lembaga interaction lembaga jin ajimon jong dibubul balang bangin pentulun ya kakam kawai pak ibarat tray yang akan kumupida nong saian ila don hapo this council kum standing special council jong hasil pertemuan this council la post nem mo la post nem tengah ai ya kabain ya self instruction ma yo kadon kuno kayu bakal pemban nakali juga te dre ngaso banong ba kali kam politik kali kasin ko balik ko pinung bat opinion sa ka banban yakun yak election mo kali kasin ko balik ko ngam ti so kuno ak kisi bala bolon di jekan ngani tu ipi hawar jatra ajar nyo yang legit tak merah konsumsi ban mendung sering ipi lai boy 3 Desember hak atrik Desember ai tiket jena banganya pun di election ngamtip ka klik ngamtip ka tulong bantranya hak politik mereka tinggal mulai yola yang banyak pun di election kerja job di election hak jing campaign election jangan ko baal berai guna kasundanan hak omailang konsulsi setiap kalong bukum lu hak berai terang kabaru ta ipai baro don ta juga mesti ngawang dalam platform kapus app na to klik ano keja balai nama ngam tulian banyak platform ngam tipi dinong kulo nada lain waktu buat masuk power more dengan setiap tu upaya kita kita itu semua tanggo ini power nomor ini pinum nomor baik ngingin dan dekat bati kumpulan Ila don ke komitmen baru halaman dia beli. Kung kapati, MDC, senior leaders ke kapati. Bagi don rekan-rekan pensenang bagi harga beli bat election campaign. Tambah bagi nyari campaign ini meter rumah. Nah ini bagi nyari campaign election hari ikuan di pemerintah masjid. Ngana imah do kata Ngamnam manong ta AI nan ai lam pai ba bisa kam dei ha bisa kam pe de chu ngan kam kam na kani ngamnam presiden ba parti bangin bisa hai di ke ko bangin keren ba ka bangin ai pai ba ha kani ka protes social media indon sibon ngala keren punta manta indon sibon lese mo ki bandar la ka jogo jogo so ki
Mereka itu kan semua orang kena kuat pelong pak. Ngiri balong di bahu siap pak. Habagi keren di kecil. Nama ladangin tip bal burong yung pak pak. Bal siakan kai keren put keren jot yung pak pak. Kalau KPA kebangin respect ia kata kembali. Dengan semua orang kena kuat. Bakung kapati bal pi ba biban. Ngindon dekat-dekat bagi gol di election. Nampak election hantu mentah lalu kan long kejadian kabur. 4 notify yang ketika by election mentah apa pasti. Nama side by side kadang don kiwe kami pada kali election commission kalau penyiar cemat. Jadi wala kataru ngin up yang kata kejadian penerang. Lagi so nak kalian tungi. Bah kali kasih kebangisim yang kalai banbu. Ya, ketika tarik jom kejadian mana, ya kan ini kalau kita kepot, kepobian, pakai ya, kepobian bah, ada kata. Lain lagi mak, begini aja mak, akan ada campaign election juga. Kembali kong, kebentar juga, kebangin pek, kadai indigenous first, indigenous people first. Kebanding kong kanong kamat kabakmat na kabenta ka jadin rio. Na susi panong lani pan penpau tin jadin rio. Mereka sukumento ka joko. Nomor hagi di bawah election campaign berbol. Kajing isim yang kata jadin rio. Kalau tang na kabenta kajing betuas. Mereka kong ka UDP kabadon kanong rim, kabadon ka mandate, kabadon ka goal ka jongka. Banpek na kabenta ka welfare. Kecing bah, kecingnya, jom lah, ialah kejong kejadian real. Kani kalau kamat kebahamat bah, kebakum ke UDP, ngidon, but nginum change, yang ada goal, lani, yang ada agenda, apa ke parti kejong. Kebah, kalau kebang ijua keren berbuat, ke good governance, kecing ayah di secara good, kabalong renti, ya balok, haki dia balok, nanta, dan nongru. The goal kebangin pet hak beri pat sustainable development. Nak kita roy ketiu jom ke latest state kejui, but EAE barok benar. Di hak ini kepuang naso menong kepuang kalau kebak kampo dot bagi yo snow na ibak bibat. Ya ke kebak in snow apa dia jungi.